Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama HBB Ahmad Channel. Yuk ikut ya teman-teman. Kalau mencarinya teman-teman, semoga aja teman-teman sehat ya teman-teman. Oh, langsung ketemu nih teman-teman. Ini adalah barang sih teman-teman. Wow, warna biru teman-teman. Wow, matanya merah teman-teman. Wow, kita ambil. Yuk kita ambil teman-teman. Kita amannya teman-teman. Wow, kita taruh di sini aja, jangan jauh-jauh. Wow, kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wow. Di sini ada apa ya teman-teman? Wow. Wah, di sini ada Mickey Mouse sama topeng hulak teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow. Mickey Mouse tuh topeng baru hasil teman-teman. Topeng hulak teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wow. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wow. Sini ada apa teman-teman? Wow. Sini ada. Wah, sini ada Upin sama Marsha teman-teman. Wow. Di atas nih teman-teman. Di atas tembok teman-teman. Wow. Kita ambil teman-teman. Kita amanin nih teman-teman. Wow. Upin sama Marsha teman-teman. Wow. Kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow. Sini ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada boneka boba yang jumbo teman-teman. Wow. Kita amanin teman-teman. Wow, kalau nggak diambil dikasihnya teman-teman. Wow. Kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow. Di sini ada apa teman? Wah, di sini ada wayang Upin sama anak diketahui mukanya merah teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita amanin nih teman-teman. Wow. Kita taruh di sini teman-teman. Wow. Sepertinya udah banyak ya teman-teman. Masih ada banyak teman-teman. Sepertinya nih teman-teman. Wah, di sini ada boneka Squid Game sama topeng ondel-ondel muka merah sama muka putih yuk teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow. Jatuh teman-teman. Wow, di sini topeng ondel-ondelnya jatuh teman-teman. Wow. Kita ambil teman-teman. Kita amanin nih teman-teman. Wow. Squid Game sama topeng ondel-ondel teman-teman. Kita taruh di sini ya teman-teman. Sepertinya udah kumpul, udah banyak juga ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah.